Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung duk bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Hadian ke jengkhalat kandidat jong ukurtong ke United Democratic Party UDP na Sohïong constituency uba HDR Lyngdoh haka arpau Tarik Rymphang kamet basa jong u kalawan poi ha Sohïong haka arpau Tarik Rymphang hajar arpulai. Dagis pangut kibrio kilayalum ha Sohïong banwan ngulam batle burom khat du ya menteri berim ka kampo yang ke jela ubala khalat no ah Bethany Hospital na ka jing shitom ba ulayo kensan kata ka jing sangya uklong sna. Hakanias ni deki babun teli ki kali kilaya senran lang ya kamet basa jong uba HDR Lyngdoh na du na yang sa jong u halai mkhra shlong shadu Sohïong on pendap ya kali anyam khat du but on tap Donburom ya uba Lyngdoh haka arphulai Tarik Rymphang ha Sohïong. Meghalaya TMC presents My Card. Upon forming the government, Meghalaya TMC will create 3 lakh jobs within the next 5 years and provide an allowance of Rs 1,000 monthly, Rs 12,000 yearly to all unemployed youth. This 27th February, press on the twin flower symbol and vote for Meghalaya TMC.